अहानबदा मरुओइबा पाउ कोकोमीगी मित्येंग मखादा महिरोई अमदी मियामना ngasiदagi mafam kayada khongjang sangsinba hokre kholau kaya laukre मियामगी खुदोंग चानबगीदमक क्विक सर्विस वेहिकल अमा लमजिंगबा मोटर्स ना थंबसे यामना फै हाइना डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डीटीओ इम्फाल ईस्ट साइमन कैसिंगना फोंगदोक्रे लमदम मसगी यूथ सिंगना नॉर्थ ईस्ट पुंबगी मनुंगदा ख्वाइदगी टैलेंट लैबा हेनली हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल सिंहाना सिंथाख्रे अमदी मफम कयादगी पुलिस अमदी मियामना मयाई काबा निसागी पोटलम सिंह फागतख्रे खरना मई थादुना मांगहनख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुंथिल की पाउ मीटिंग ताबिरिब सिंगबु बिद्यापति म्यांगलंबमना तराम नोक्सबग लोइनना हौजिक पाउ संदोकना पिजरी भारत सरकार अमसुंग NSNIM अनिगी मरक्ता लिसांग सिटना चथरखिबा शांति की वारोइसिन अमा था असिगी कुंथ्रामाथोय फावबदा अरोइबा वारोइसिन अमा लाकदौरिबा असिना मणिपुर की सक्तमदा अकाइबा पिरकपा याई हाइबगी चिंगनबा लैबदगी तोंगान तोंगानबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मंगाना पुंदना सेमखिबा कोकोमीना ngasi hauno October 23 फावबा खोंजंग कया लेप्तना संगसिननबा लापख्रबा मतुंगदा ngasi अहानबा नुमिता पोइरै लैमरोल अपुनबा मैरा पाइबी मणिपुरन सिंदुना खोयाथोंग क्रॉसिंग द मियामगी ओइबा वाकत मिफम अमा पांगथोख्रे वाकत मिफम अदुगा मरी लैनना पोइरै लैमरोल की प्रेसिडेंट लोंगजम मेमचौबीना हाइखिबदा भारत सरकार अमदी NSNIM अनिगी मरक्ता चथरिबा शांति की वारी सारिबा असिना युमलोनरिबा स्टेटसिंगदा अकाइबा नत्रगा सक्तम मांगबा याबा थौसिल अमता भारत सरकार ने सिनबिगनु महिरोलदगी हौना फुरुप कयाना नुंसी सानना खुंदादुना लेमिनरकलबा फुरुप सिंगी मरक्ता नुंगाइनदना नबा तौबिगनु करिगुंबा वारोइसिन असना मणिपुर की इंटरेस्ट काइबा याबा थबक तौरकलबदी कोकोमीना तुमिना येंगदुना लेरोय हाइना मागना हाइखि तांग कुंथ्रा मातोइसगी मनुंगदा मणिपुर सक्तम काइबा यारोय हाइबा वाफमजे अखोइगी इरमदम असिगी MLA चीफ मिनिस्टर याउना सेंगदोपम थोई नत्रगदी अखोई करिगुंबा बारो सरकारना करिगुंबा मसिदा थुगाइबा याबा मणिपुर सक्तम काइबा याबा याउरागदी अखोई मणिपुर दा लेबा सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कोकोमी की मतुंग इना अखोई अकनबा खोंजंग संगसननाबै दमकता कोई ngasisu ima ओरेगी इमा सिंगी लुप सिंगा अखोई ngasi मणिपुर दा लेबा कोई ओरे इलाइमरोन की लुप खुदिंग मका लोइना अकनबा खोंजंग चंगजनगनी नुंथिलपुंग अमरोम तारकपा मतमदा पुलिस की कांगबु लाक्तुना वाकत मिफम अदु थुगाइखि मदुदा खोंजंग संगसनलिबे इमा इबेल सिंगना पुलिस की अकनबा मोंगदा मुकनखि पुलिस की थौंग अदुबु मैरा पाइबि सिंगनसु पेंदबा फोंगदोखि नाकल अमरोमदा मियाम की खोंजंग असिबु सौगल अदुना जोनस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोई सिंगनसु स्कूल की गेटता थौलक्तुना खोलाव क्या लाउखि स्टूडेंट्स यूनियन के सोशल एंड कल्चरल सेक्रेटरी KSIS डिजाइन हाइखिबदा NSNIM की थेमननबा होटनबदा मणिपुरनसु उसिन ओइबा यारोय कांगलुप फुरुप नाइबा मवोंगदा चथरकलिबा इंडिया की थवंग यानिंगदे वारोइसिन पुरकु वाकाई पुबिरकनु हाइना मागना हाइखि मणिपुर की ngамखै amadi apunbagi मणिपुर की apunbagi saktam sokpa yaroi amadi akhoi mathong chadaba thawong asigi mayokta मणिपुर प्रजा मियामना changchalakba khongjang khudingmakta akhoju मणिपुर की mahiroi amoina saruk yagani कोकोमी की मीडियम मखादा नुपी समाज अमदी कोनुंग लेका यूथ डेवलपमेंट क्लब ना मपुंगोइबा थौदांग लौदुना माइकै अदोंगी मियामनसु वांखै कोनुंग लेकाइदा खोंजंग संगसिनखि वाकत खोंजंग अदुदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम काइबा यारोय इंडियाना कांगलुप नाइबा थौसिल तौबा यारोय मणिपुर की MLA सिंह दिल्ली दा चटलु MLA हुंफु नरोल चुमु फिरप लेपो अमदी इंडियाना मणिपुर थुगाइनबा वारोइसिन पुरकु वाकाई पुरकपिगनु वाकाई ngangbiganu haine iba placard singsu thetki
भारत सरकार NSN IM का की शांति की वारी सार्वदा मणिपुर के अपन सकतम कायबे यारोय इंडिया न कालुप नाइबा थौसिन तौबो यारोय मणिपुर के MLA सिंह दिल्ली द चलो MLA हुंपु नरुन चुमु फिरेप लेपु इंडिया न मणिपुर थुगागनु अमदि वारोसिन पुरो अमसु वाकाय दु पुबिरकनु हाइबो मेसेज असे पीनबि दबुक्ता कोइ ngasi सीट इम्पोर्ट असे पांगथोक जाबाने खोंजंग असिमक फुमलौदसु ऑल फुमलौ नुपी लुप अमदि मैत्रबा क्लब न सिंदुना वाकत मिफम सथखी फ्रेमवर्क के एग्रीमेंट की वारोइ सिंदा मणिपुर की इंटीग्रिटी सोकप यारोइ हाइबा बैनर थेतुना सथखिबा वाकत मिफम अदुदा माइकै अदोंगी मियाम अमदि मैरा पाइबि सिंगना सरुक याखी Lamangdong apunba nupilub Lamangdong ima kaitel development committee nasu kokomigi mityang makhada Bisenpur bazar da khongjang changsinki khongjang aduda kaitel phambi ima singna ngasi nomgi oina sintha leptuna saruk yakhi Kwa kaitel bazar amadi tidim lambi paringi kai samthong hodam leirak mapada sumiyamna wakat mifam sathakhi amadi kholau kya lauki Manipur da kai na bohonara pa khoi gi purup masen dal tim nuksi sanana sahi lisang sinna sahi lising kaya le aba puari le jaraba ning thau palam balai ba oi masuma Manipuri da Manipuri bu mache india go mena thugai na bohonara pa kana go purup ama them le bohonara pa da ai khoi Manipur da lai ba mipong khuding mangna ai khoi thawai yauna tungi tamakta Manipur kai da na bag ta khongjang kaya sangsala ani Paugi marak thatna break amatang lawzari Prabhavati Handloom brings you special offers for Ningol Chakoba. Ningol Chakoba na lakpa sida makhal kayagi fi fanek fangbiragani. Laisabi, yumpalabi, ahal oiraba imasing na setpayaba, inbayaba, fizol kudingmak fangbiragani. Ngasimak lengsin birau Prabhavati Handloom. Moirang khom sawgaizam lairak machin natraga aikoigi phone number 6909126615 natraga 700580023 da call tawirau. Prabhavati Break ki matung da makha taba pau singda Karigumba lamsang satpada gari yaraktaba tholakpada sembegi khudong chadaba lakpada koknanaba quick service vehicle ama lamjingba motors na thambasi yamna fai haina district transport officer DTO Impal is Simon Kaising na phongdokre wafam asing asi ISBT da pangthokpa Asok Leyland bus Linus Smart 42 plus D seater amadi Asok Leyland quick service vehicle launch tawbagi thoramda phongdokhibani lamjingba motors na sinduna Pangthokpa launch tawbagi thoram aduda lamjingba motors ki managing director Wycom Herojit general manager Yumnam Roman amadi lamjingba times ki chief editor Hais Achawa Sarma Susaruk yakhi Gari ani adu launch tawbaga loinana DTO Impal is Simon Kaising na makataraduna Anoba makhalgi sit nipuni thoi oiba bus ama ngasi state asigi miyam da lamjingba motors na khudol tamba amadi lambida gari yariktaba matamda machak suna yauraba semnaba gari makhal ama miyam gidamak thamba asi yamna fai masina gari yaraktabagi awaba leibadu kokpangam lagani lamjingba motors na Asok Leyland gi oiba anoba makhalgi gari kaya miyam da phanganba asi thagat ningai ni haiki Asi lamjingba kanona finance puthoiba Asok Leyland 42 seated adu 42 seated se ai motati Manipur level lambi thong chingman gi haragadi turning da kai yamna convenient over adu yam comfortable over ba gari ne ane lojai se lamjingba smai thoriba atei thorpa mayam ningje ai motati yam masi thagan ngai ni maramdi Manipur se pikro lamni aduga lairaba state amani masida thau phangdaba angang sada lairesu hero mayam leiri Moide at least yam the kharam khai di khitang di or sumating bamang gani hai I really I appreciate Lamjingba Motors ki General Manager Yumnyam Roman na haikibada fire alarm yauba anoba bus makhal asi state asigi oinadi ahan bani Sydney funitoy oiba gari makhal asi mapangal yamna kanba oibada natana sizinabada nungaiba makhal gi gari ni Amaramda quick service vehicle asisu Asok Leyland gi oiba gari singi mafam amada hekta yaraktaba matamda sembagi khudong chaba leigani darkar oiba machak sing sune yauraba quick service ki gari asina yaraktaba Mafam adu fawba changsinduna sembagi khudong chaba lei haiki
कुंथ्राहुमदोइरक सुबा मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल लिस्टिंग अनि तारामापन ngasi मणिपुर यूनिवर्सिटी की सेंटेनरी हॉल दा हौदोखरे था असगी कुनमंगा फाउबा निमित हुमनी चुपना चथगदबा यूथ फेस्टिवल अदु हौदोकपगी थौरमदा सरुक याखिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल सिंहाना लमदम असगी यूथ सिंगना नॉर्थ ईस्ट पुंबगी मनुंगदा ख्वाइदगी टैलेंट लैबा हेली स्पोर्ट खक्त नतना आर्ट एंड कल्चर एजुकेशन अमसुंग एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड कयादसु यूनिवर्सिटी असिना चाही खुदिंगी सिंधुना पांगथोकलिबा यूथ फेस्टिवल असिनसु अचौबा प्लेटफॉर्म अमा पीरी हाइखी. My own experience has been that the boys and girls, the youth of Manipur has been the best in Northeast. Why I say best is I have seen it in the field of sports, in the field of art and culture, in the field of education. I am happy that the MUSU is organizing this youth festival and giving opportunity to all our boys and girls to show their talent. We in the university, we will support this festival with all the assistance which we can give. And I wish the festival and the MUSU and their representatives the best of luck. Development and Protection United Voluntary Organization DUVPO Nambol amadi Nambol apunba nupi lupna mayai kaba nisagi mayokta sangsilakpa khongjang gi saruk ama oina Nambol gi tongan ba mafam kaya dagi phagat-laba yungau liter saniro mai thaduna manghankhre. Ngarang Nambol Bazar da phagat-laba yungau sing mai thaduna manghankhiba aduga mari leinana DUVPO Nambol gi President Taurem Khaba Khumanna lamdam aste inkhalakliba naha kaya mayai kaba chida ki ipakta takhigadabagi kananaba hotnaba asida organization sing amadi miyamna punna mateng pangbiyu haiki. Hariba khongjang asi khoi makhata na khoi sangsin thigani loinana kunai si kandabya di haibagi mayonda khoi khongthang asi haugi yamna kanna sangsin lai thongkya da khoina khungang khoi laikai da khoina sang chatpa matamda laikai gi leidiba club organization sing aduga maya pabi social sing asu khoina mangjongna na hanana khoi si piduna khangan khaba adugi matungina khoina lakpa drive lakpa matamda mapung phana mateng pangmina duna khoi khusamna duna hariba khongjang ase mai pangna muktang kunai si kanna bahona minasi Thaubal Police na alada amadi anjuman gi thaumi singi matenga loinana ngarang numidang pung tararom tarakpa aduaida drug saba amadi yonbe mioi ahumga konana yamlaba drug ki potlam sing fagat khre ahan bada drug chaba jingjau mamangdagi pusum MD achaubagi machanupa pusham MD ali chahi kun mayumdagi fakhi mangondagi SP guli yankhai phangki Kona Alina Haidorakpadagi Lilong Dam Makadagi Drug Yonba Dam Mathaktagi Pusam Salaluddingi Machanupa Pusam Salman Hussein Sahi Kungataret Amadi Lilong Chingkham Makadagi Laikhidraba Khulakpam Nizamuddingi Machanupa Khulakpam Sarip Khan Chahi Kungani Thoi Phagatki Makhatana Makhoigi Machindagi Lilong Haurebi Mayai Lekaidagi Habibur Rahmangi Machanupa Sahi Surbana Akhtar Sahi Kuntraga Manga Gi Yumdagi SP Guli Lising Tara Mariga, Chamanga, Tara Humdoi, Cough Syrup Bottle, Mariputara Mapan, Amasung Heroin number 4 gram, Taragani Thoi Punky, Adubu, Akhtar Hussendi, Nantok to Nasen Krehairi. Amarom dangarang numidang pung taret makhairom taba matamda Yumkhaibam Athletic Development Association YADA Khergao Yumkhaibam Imphal East Thaumi Singna Khergao Auto Parking da Chathakiba Thibo Humbagi Tabakta Mioi ama SP tablet piece Chamaga Nifu amadi number 4 gram mangaga konana fare Paraba potlam sing adu miyam mamangda mai thadok to namanghan kre Chathakiba khongjang adu da Imphal East District Police na achauba mateng pangki haina YADA gi Cherol amana hairakli. Akaknaba pau phangbadagi Imphal East Commando amadi Taruk Suba Assam Rifles ki apunba kangbu amana Khurai Ningthobungda leiba oil pump manaktagi aina thingkraba pripak ki mioi ama fare pharaba mioi adugi mamingna Irungbam Inaucha Maitai chahi Nifugani Sure Thaubal Dam Police Station gi manung chanba itham mamang laikai dagi Irungbam Girani Maitai gi machanupani
mahak makha taba wahang pahung taunaba Porampat Police Station da sinakre hairi. Che chang yaudana Indiana naronda changlakpadagi Rajasthan Police na faraba matung jail de chahi taret Makhairom Lairuraba Matungda Mahaki Fadok Matam Loreduna, Rajasthan Police na Myanmar Authority da Sinanabagi Damakta, Moreda Purakiba, Rohingya Muslim MD, Fayaz Ahmad Chahini Putaret, Apokpa MD Said Ahmad Certificate of Identity, Yauroktabadagi Myanmar Immigration Official Singna, Low Haiba Yakhidre. Mahakpunga se ayuk Myanmar Authority da Sinabagi Damak, Moregi, Immigration Officer Oriba STPO L Megasandra, More Police OC Letkaha Wi-Fi Amadi Rajasthan Police Sing Yauna, More Gate number 1 Lomda Ladyba India Myanmar Iron Bridge ki Myanmar Immigration da Sinanaba Pubada Certificate of Identity Yauroktabadagi Myanmar Immigration Official Singna Low Haiba Yakhidre. Masigi Matungda Amukhanna Padok Adu More Police Station da Thamkre. Amuka hana break amatang galawzari. Ningol Singi Akhanaba Kumhai Ningol Chakobana Lakpada, Dhamabati Emporium na, Lakliba October Kuntra Fawa Chada Kuntra discount pizari. Akaknaba Matam Kaktagi Oina Pizaba discount ni, Nasimak Lengsin Birao, Dhamabati Emporium, Kari Makhalekai near Pakang Buford, contact number 7085-186-485 Natraga, 7005-946-6596. Break Matung Taram Nokchari Madi Makataba Pausingda. Nagagi Waroisin Purakpada State Sarkar Tanaramdana ethnic line de Yanglaga Waroisin Purakpa Yaroi, BJP Manipurgi Oinadir Prime Minister na Kayarakhana State Asigi, Apunbagi Saktam na Kahiloi Haina, Pongdok Krabana, BJP gi Oinati Chapchaba Pirep Amani Haina, BJP Manipur Pradesh ki Wangangloi CH Bizoina Pongdokre. Wafamasi BJP Manipur Pradesh ki office ta Pangthokpa Paugi Mifam Amada Pongdokhibani, Mahakna Makha Taraduna, Congress Party ki Luchingba Anina, Nagagi issue Asigi Matangda, BJP Manipur Pradesh ki Firep, Miam da Kangalu Haiba Wapam, Tamlakpa Asi Yamna Laibak Tibani. Lisingani Taratret ki February Kungatarukta, Langjing Achawada Prime Minister Narendra Modi na, Manipur gingam kai Kaheloi Amade Pistok Asna State Asigi interest, Sokhanloi Haiba, Wapamadu Hauziksu Lady, Hongbasu Late. Bharat Sarkar ga NSN IM ga Waroisin Purakpada Nagaland Khaki Manungi Oiba Wapam da Loisin Gadabani, Waroisin Asi Purakpada State Asida Ladyba, Naga Miamgi, Yai Panaba Taurokpa Tarabasu, Madu ethnic line da Yenglaga, Taubayaroi Pumnamak State Government ki, Kutang da Taugadabani, Pistok ki Waroisin Purakpa Matamda, 6 Saddle Piba Territorial Council Semba Haiba Wapam, Ngangnariba Asi Yabangam Loi, Nagagi Waroisin gi Matang da State Government Kanthokpa Yaroi Party Asigi Oinadi, Hanadagi Hauna, Lepkiba Pirep, Kaidaunungda Hongba Laite, Masi, Kanglamdaba Haibasi Yamna Laibak Tibani, Haiki. NSN, I am going government in Diaga, Tonoriba Pistok Asi. Give any solution Lakumatamda, it should strictly be confined to the geographical boundary of state of Nagaland, Haibase, Masi Hogi, Hanadi Oleva, Yam Farm Stain, Manipurgi, any part, administrative, legislative, Amasung. Karigamba reform to Butarasu, Manipur government gi Ayaba Yalna to Busunga final sign Donudrinida, Manipur government at the stakeholders in chair, Masitana Biragamahi consent, Logo Dobani, I was here, I could young farm stand. Iraipak supermarket haina mingthonba grocery dukan amang asi Kekru Park North Awasida hangdokre hangdokhiba thoram aduga mari leinana Iraipaki MD Sirajuddin Sekna ngasi hangdokliba supermarket asina lamdam asigi miyam da chauna kanaba kaya pibangam lagani supermarket asina wholesale amadi retail animaki khudong chaba asu phangangani haiki Aikogi FMGC amna fast moving consumer items haibetai Sigumba, Aikogi, Noma Sang the Bayadraba, Imumada, Amade Kogi, lifestyle, Sang the Bayadraba, Posaxing, do Equimacan Suna, Panganabagi, Adumena, when the Torangaba, Dumba, collection gi and Kanomani.
ngasi ayuk pung tara makhairom tarakpa adwaida sagolban salam laikai da leba electric transformer ama khanghodana mai haurakpadagi lamdam adugi miyamna mi paiba pokna khre amaromda chatliba sahi asida Manipur University manungda su transformer mai haurakpagi thodok asi thokpa laikhrabani tungda asigumba mi painingai oiba thodok sing asi thoktana naba mari lainaba authority na miyeng sanghaningbagi apamba phongdok narakli Assam की होजाई सिविल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शंकरदेव नगर दा लैबा श्रीमंत शंकरदेव कृष्टि विकास केंद्र अमदी मणिपुर कला कृष्टि केंद्र अनिन सिंधुना मैतई नाथ की ओइबा जगोई वर्कशॉप अमा पांगथोखरे था असगी तरा तरुक्तगी हौदना निमित तरेत नि चुपना चथरखिबा वर्कशॉप अदुदा पुन्ना महिरोय यांखैगे निथोयना सरुक याखी निंगसिंग बयाई आसाम की होजाई डिस्ट्रिक्ट लैबा मणिपुर कला कृष्टि केंद्र लिंखतखिबदगी हौदना मैतईगी नाथपु कननबा चाखोटनबा अमसुंग संदोकनबा थबक थौरम कया लेप लेतना पांगथोक्तुना लाक्ली मबुक्ता थांगना थिलंबदगी मियोई अमा सोक्तुना नॉर्थ एवोसिदा लैबा राजमेटी सिटीदा अरुबा फिबमदा लाइकन नखरे थौदोक अदुदा चेनेरिबे मियोई मियामना फारबा मतुंग इरिलबुंग पुलिस स्टेशन दा सिनखरे थौदोक असि नहान निमिदांग पुंग निपान मखाइरोम ताबा मतमदा कोंगबा इरोंग दा थोखिबनी सोक्तुना लाइकन नरिबे मियोई अदु लाइकाई अदुमक्तदगी अथोकपम कलमजोई चही कुंथ्रागा मरी अपोकपा लैखिद्रबा कालासान कवि महाकु थांगना थिलमलेबे मियोई अदुना बासिखोंग मामोन लेकाइदगी सोइबम अमुबा चही हुंफु अपोकपा लैखिद्रबा थंबालंगो कवि हाइरी पाकिस्तान की लानमी सिंगना यानखिबा सीजफायर की वाफम थुगाइदुना भारत के ngамखैदा नोंमै अमदि मिसाइल कापसेलकबा लेप्ट्रे पाकिस्तान की लानमी सिंगना जम्मू एंड कश्मीर की पुंछ डिस्ट्रिक्ट की एलओसी दा कापसेलकबा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सेल अनि कापसेलखरे अदुबो लाइबक फाबदगी मिसाइल सेल अनि अदु पोखाइखिदे तुंगदा इंडियन आर्मी की इंजीनियर सिंगना असोय अंगाम याउदना डिफ्यूज तौखरे हाइरी जिरीबाम की उचाथोलदा लैबा न्यू लाइफ एकेडमी स्कूल की कुलुमदोय सुबे एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स लिसिंगनि तारामापन ngasi अयुक्तगी मास पास कंटिजेंट कयाना सरुक यादुना होदोखरे थौरम मदुदा प्रेमजित हुइड्रोम सीओ 87 बटालियन सीआरपीएफ उचाथोलना चीफ गेस्ट एयर तेजमनी सिंह प्रिंसिपल न्यू लाइफ एकेडमी उचाथोलना प्रेसिडेंट लोइनना हॉबसन जिमिक एडमिनिस्ट्रेटर न्यू लाइफ एकेडमी ना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइखी थौरम अदुगा मरी लेनना स्कूल अदुगा प्रिंसिपल एयर तेजमनी ना न्यू लाइफ एकेडमी स्कूल असिगी स्पोर्ट निमित हुमनी चथगनी मसिदा महिरोय सिंगना मसा मऊ फना थमनबा अमदी साना खोनबबु योखतनबगी पांदमदा पांगथोकपनी हाइनसु महाकना मखाताना हाइखी ngase ayuk phongkiba pause singi maroiba pausing amuktang punna khaminasi Lamjingba Times Indonaga Peace Talk Political Parties singi mifam pangthokre Drafting Committee ni Union Home Minister unarugadawri Chief Minister na kokomiga unakre ngasidagi Manipur gi mafam kya da khongjang jangsinaba lauthokre miyam hopna Manipur kaidanaba sem saduna leminasi Sunil Karam Minister Biswaji ne Senapati ki handbungda FM Community Radio Station hangdokre Manipur kainaba tawrakpada thengnanaba sem saduna lei Abdullah Inquiry hana tawbiraga thabak paikhatlagadi hena nungairamgani Huyan Lan Pau Political Parties singi mifamna Manipur ki territorial integrity protect tawnaba lepnakre Drafting Committee na memorandum semlaga Delhi District na central leaders sing da pisilunaba suyanakre MCSCC main examination listing ni tara-taruk kaktat khiba Manipur High Court ki order Supreme Court ta petitioner ahumna caveat ani file tawkre Rekha Mihat Priyo Kumar na objection tawzage hairakpadigi dismani gi well hearing yai thokre Manipur gi mafam khudingmakta ngasidagi October 13 fauba Jackson mi famdana khongjang jangsin biu kokomi Sangai Express Political parties na apunbagi saktam ngak na warep lawkre waroisin purakting da stakeholders singa wari sanana pa wafam thamkre nungtigi section mi fam pangthok kadawri maitai pangal sing tumina leiroi MMWO October 13 dagi chonthoroi dawri Naharol gi thaudang
Indo-Naga Peace Talk ki matangda all political party mifam pangthokre drafting committee semkre. Ngasidagi Manipur gi mafam khudimukta section mifam pangthokpiu kokomi. NSNIM na hayang center ka formal talk chatharaba yai. Anida community radio station khwaidigi ihan hana hangdokliba KBK handbungna miyamda kanaba kaya piragani Minister Beswazit. Meeting gi warep semdok sadokpa akan mamong da yaningde NPF. Sana Laibag October 18 political party pumbagi mifam amatta oibagi sakdam ngaknaba party punamaki mifam na warep lawkre. Kokomi ngasdagi Manipur sinba tungna Jackson mifam phamba horasi. IM gi peace talk Nagaland da political party sing kanna hunare. Union Minister yang na security review tawkre. Kokomi gi mihut singa CM ga pung amahena wari sanakre. Ichel Express Naga Santi gi warusina Manipur gi saktam kaheloi haiba Prime Minister gi wafam Hongdri Bijoy. Naga gi warusina Manipur kahen ba yaroi haiba mifam paksana chatharagani kokomi. Integrity ngakpa gi firap chechil halle kokomi gi khongjang sogatli. CLP gi mifam na Manipur gi integrity ngakna ba warep lawkre. All political party gi mifam na Manipur gi territorial integrity ngakna ba lepna kre. Iraibak Mahirusing na human tent semdana khongjang changsin kre ngasidagi October 18 fawba miyamna Jackson mifam fambiu Manipur gi territorial integrity ngakna ba all political party gi mifam na warep lawkre peace talk ki waroisin da miyamna lorokpa phirepta saruk yagani protest rally pokna fam all political party gi mifam pangthokre state asi amatta oina lehenaba punna thengnamina bai haiba yauna warep ahum lawkre Union Minister ga loinana security mifam pangthokre Loisilak bada maroy papaw amok hana pizari. Koko migi midyang makada mahiroi amadi miyamna ngasidagi mafam kayada khongjang sangsin bahawkre kholaw kaya lawkre. Miyamgi khudong chanabagidamag quick service vehicle ama lamjingba motors na thambasi yamna fai haina district transport officer DTO Imphal East Simon Kaising na phongdokre lamdam asigi youth singna north east pumbagi manungda khwaidagi talent laiba Henley haina Manipur University ki administrator Zernel Singana singthakre Amadi mafam kayadagi police amadi miyamna mayai kaba nisagi potlam sing phagat kre kharana mai thaduna manghan kre Hauzaki Times of Manipur na pizaba nungthil gi paw matang sa loisinjare ahen ba paw galona na nimidang pung mapal da mu phangbigani